Hello guys, uyu munsi rero ngiye kwereka application wakorera amafaranga. So iyo application bayita pounds. So ndagira ngo unkurikire akantu kandi step by step gukora amafaranga kuri application biroroha cyane. Ya nkuko bisanzwe uraza hano kuri Play Store, hari n'uburyo bita nyine gusharinga ufite wifi sharing. So nyine ubona uburyo bwose, uburyo bwo sharinga wifi ya wowe uyidownload ikoresha mu option agiye atandukanye ugakora amafaranga. So ndagira ngo nkubwire ngo hano urakoresha email yawe nyine kubera ko iyo application nyifitemo, kugira ngo usanga utayifitemo downloadinga. So ubundi ijye muri telefone urakoresha email yawe, twara amamega menshi uratuhingukira hano uburyo bwa mbere. Urabona ahangaha hagiye kubera nsanzwe nyifitemo, hanze kuri open ninjiramo ubu buryo bw'ukira. Urabona ngo iki ni game play, hanze kuri open ninjiramo urakina game ukabona idolari. So nyine urakina game ukabona idolari. None uburyo bwa kabiri